40. Yesu alijionyesha kwa mitume, kwa matokeo mengi kuwa yuhai, akawaonyesha utawala wa Mungu, akawaonyesha utawala wa Mungu. Alipokwisha sema mambo haya yote, akainua mikono akawabariki, aliinuliwa juu akapaa mbinguni, aliinuliwa juu akapaa mbinguni, inuliwa akapaa mbinguni, inuliwa akapaa mbinguni. Walikuwa wakimkazia macho, akienda zake juu mbinguni. Watu wawili wenye nguo nyeupe wakasimama mbele zao mitume, wakasimama mbele zao mitume. Sema mambo haya yote, mikono akawabariki, juu akapaa mbinguni, juu akapaa mbinguni, inuliwa akapaa mbinguni, inuliwa akapaa mbinguni. Akawaambia, enyi watu wa Galilaya, kwa nini mnatazama mbinguni? Huyo ni Yesu akipaa mbinguni, atarudi hivyo mnavyomuona, atarudi hivyo mnavyomuona. Sema mambo haya yote, mikono akawabariki, juu akapaa mbinguni, juu akapaa mbinguni, inuliwa akapaa mbinguni, inuliwa akapaa